Datum ahum subani ko ngasini nagdaya. Datum number 3 for today's lesson. Then today's date is 22/7/2024. Usik amasung aikoi. The name of the lesson is Usik amasung aikoi. For this story, having wali asleba, nakoi na marui na kamam koi usik kari no harma tamla. Nida kokta amapi. Ninagada ba wali habdi usi amasung aikoi habis leda yang marui ba kokta amapi ba. Kokta abdi karina pa usik singgu nungsi biu habde. Sina wali asiki pariki maru koi ba. Adi masangga mo yang leda min ningjang ada badi karina haiba usi amasung aikoi haiba para leda. Yari mo min mani kuja kana no harma tamla. Leda ahamda ibo tombi hadana. Masina kanano sina mapani. Ani subada koi bahaiba sina masanu pani. Adina koi bahaiba masanu pasida mappa ibo tombina usik shingu nushigada ni haibise masigi walisi liba paringaman. This story is narrated by father ibo tombi to his son koiba for lovely verse. Yeah. Two verse is present here. Say uji ani kakulay bako. Uji ani sina mana praman kalay niya bako. Adi uji shingu sao uji shingu shingu halise. Today uli uji karino sina koiba haiba siri masanu padini ko. Adina siri uji ani asi ako kadagi lakna par ko uji neba. Koiba yunda only bo uji kasi kari kayo hata kari. What are the three present in the gardens of Koiba? They are Hainaw, Pungtol, and Jam. Another two trees is also present. Yeah, the first one is Usang, the second one is Nasi. There are 5 special trees in this garden. Uhuli kaino Hainaw, Pungtol, Jam, Usang, amasung Nasi. Ano sila lakna payo iba usik ani khau pai le bako usik mayam song khanduna sana de sida magi horiba adi garden da horiba mayam sida boroina haino pungto jam sida loina pai le amaga mo chu ko to dine other sida usan sida kaidawi pai le bu usik ki la bajina usan pamida makon sadeni aduga sigi nasi pambisida amu kaidawi magi amu ne yengaga usi labajina ne ko sari makon do yenge ba adi masung di kaidawi after this we must remember that Koiba looks always time to these two bars adina usi ani side de ko Koiba na always time yenge ba maram di kaida ma usi si yamna nungsi maram na yamna pam maram na ko maram na usik jim matam khara mang re ko adu ko pa ko matam de usik la ba jina ko agi kariata yam pik pa koi una wana mayam jing se ma sen jala da ma ko sa ni ko sa matung de ka dewi haji ki thoi ba jina magi mapa je de ma da hai ni ne ba usik chini da ma ko ji da masa ji ko la mai usik sing je long de bi hai mama na ya de maram di kari ki mama na ya ji gi maram je kari no ha da sa usik sing je nu sing ga da ni moi ju masa ji nu si ba khang ye ji ne ba Thoi bina ni ngai to pa ike man na kamai to ge dane ko thoi bagi mama na kadawi usik se ani ti thiru ga lai bi ne ko usik ani ti thiru ma tu ga jawra pon amasu moina thame pon de usik sa ji usik ma pi ni ko ja usik ma pi ani ji thame ko usik ma pi thami ji siri si gi usik sinate ko usik ani lai ru du ne ko thama matung da thar le ga di masa ole ko masa ole matung da di kadawi mathaki ji masa ole mani na ma na yam na harau le ko adi matam de kaidawi hojiki thoi bagi mama na ne ko ngang jina tawi ba haidi masa jina tawi ja sung nung shi ra ba hai ta re ko adi matam khare le di kaidawa thoi ba jina ko mai pon man nge lai ko